Как по-немецки сказать «у меня нет»? У меня нет машины. Ich habe kein Auto. У тебя нет собаки. Du hast keinen Hund. У него нет времени. Er hat keine Zeit. У нее нет сестры. Sie hat keine Schwester. У телефона нет проблемы. Das Telefon hat kein Problem. У нас нет вопросов. Wir haben keine Fragen. У вас нет дома. Множественное число. Ihr habt kein Haus. У них нет идеи. Sie haben keine Idee. У вас нет встречи, вежливое обращение. Sie haben keinen Termin.